Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ba ka sarkar jala lang ba ka deputy commissioner jong ka East Khas Hill District kala pentep man pleno ya kiyaw di Johor. Menta kasngi ka arp santarik jamang arjar puay nakliang unongsan hima ulahyar ban lejurip ya ki artali kiyaw di lang kata kiyaw kebadon hasam khamti parking lot berkiyaw ha parking lot Anjali. Habayakran berkinawrap kilapan pau ya kejeng dokumen bakilayo ikalat banwandi ya kimarap jongki hakine kiyaw. Henry wala ka sarkar klasya ya kine kiyaw banpli banban kinawrap kebapanpoy ya ki Johor ki syam jeng ya bandilot namar kidon tang kendiat ngot kiba wantiat syusyu kilapan pau ba ya kine kimar kibasa kilahab ban rap yang syayeng bakihab ban beratno ya ki Johor kiba lapot. Kadang hai ke cingerap beda nada lebet tena kidan ke cingerap beda nada kidan ki nong wanti tengi dan ke cing biang kidan cingerap tala ada kindan ke kidan kuno kamlong kin ada kindan nong tiet Dimanda ka day kasngi ka banungkong ba piwan siyong ni kila don em ki bawan tiet pat manta kila di pinang wan yai beteng ban wan di hang ni ne di pin pej kayo ni kumno kalong tingin pej kayo kin piran kumno kalong ma pirada kat ha basubiang kin ma tipe biang sano tipe biang hang ni gab biang setur ngantik kan kat ha basubiang i hak ya le piwan ra ki jor ayu yum tang si jur sokya pusing sesak te hot ni ai ke jing songu ya idisi nak minta ke ni kalat ke bila pli ke ni kayo ni bila sya biang hadin jo ba menen ban tin pelong yo biang ni ten rei ke jing e kolong ma ngim don pat ikinong tien te bon pengpoi kimar ke sem jing e namar ba kikali jan boro kat kimar ki ba ngila ordar bon pengpoi ke ni kayo jum semla pengpoi te ki customer labun bila petlet te nga nakaliang jonga nakasang HFU te kumu executive member juga HFU menen hadian ba nakaliang jongi nongrep kilawan ban ra yu ma jongi hakni kayo te kadang long kendet kensan te kinong kiet kidang long confuse kim bon ki bampat tip ki bampat ayo te jing duna jong mar te gisa lut ki mar te ngila yarap ban batno yu ni mar jongi nongrep ban pendia Hari yang expect bamtak sila, kumno ngin la ban peniak gini mar hari, kumni nadu babu nadu bawan rak kisah bagi kumni hi, maka jeng bam yuk alat jeng kinong wan tiet pat, te kata kadai gue ke isu ya ke bamtak, laong kata kadai jeng siak ba piong namar ba, kajing ailiat pelat ya ka permission ban pelong yang kena kayau, kalau warak ya ka confusion ya kibabun kan, kibun kimi mar kiba menurut su banwan, nomor ba 4 dikena menen nomor haduk suap ban kang kayau lakali, lak menurut 4 yo ekarai menurut ban, ang kumno te kalak tak sibun ya mentak kesni, nak kata ka te nganget bagi sini banwan nara kabek ke keluai ke jeng penpena, ke announcement ke keluai long ki kinong dia kinong tiet kinong kai ki consumer kan pensuk yaki kan makan kinwan nak ba keluit mensiam ni dak long kumni kilong artatian nuan ru kumno namwan ru kumno te kata ka dei ka kata kan ni ka jeng ai liat ya ka announcement kan ka net sengite shemba usur telak bon bapud ikan supaya cisin citayo lana don pli asin citayo ro sipang labe akit kelas yang la bon babren dadi ro di kelak ka di kelai tengka sosau lah usur put telak bon bapud manang riam ini ba kum kajing penpena jong ka deputy commissioner menen ba kapan mi ya ka ordar ba menen lasak ban pli no mata kasngi ya ka di kajing di hang ni apo yo hang ni parking lot te dei pat pide ben sidon ba nong ka bede ba kata mayila kemen kan ba pli ni tang ba la khang pat ya pej ba wan tiet te kam cing cher hai long la kemen hai ya ban chong hai yang te tang ba long mendalut per teh ben sibun tan mulut lah cikri ar kri ada lu di Bandong dak pau kri ada kecil tu mulut lah
namar ba borok khang lut ki dukan nong kendong madong ka kendoi madoi te pli tang yang i badilang te lut chana tang kata Jika kita ketujuh dia ke Deputy Commissioner. long kwa ba ben pli tu ken long kadukan nong kendong kum kadukan ing long layo ya dilang la thilang lai te layo dilang mo tu siara layo di kilo ma yi di kriya behe ya kata ken long dalak lek kata long la yat kin kayo ya supelaj pat kemne khang ya ba khang pelaj tang yi nong di rong mano bentien don ta mangi nong di ya pech tang prabriu kemne don wei ro Kumno kayo ko long mentah kesengi. Nong dalam kumita kasi pak dia lah syaban rung adu ni mesti deh. Kalau adu posan baji lah beli lah syaban rung lah yo bandi. Long ba ham dunia no bandi na kata ba di sarung tu kendiak kebriu ke. Kata long ma ham ya Islam deh. Long reki syaban rung ham ayun tu pak dia long ham yo dikeloi ke. Ham lut keloi. Ada pula ada di nanti lah cak lah ayo. Long dah kisah ban pelaj kibriu kambun kemudian. Oh long ham keloi ke mandi. Dan mendapat kesimpor kan no IP ben haduk kena beji kisah IP ben song ni. Adu kat ar baji. Haduk kada beji. Dan nang tepat gila hak lejno. Hak lejno. Teh kini kisngi ba khang kumno pat video ujur jong piwan. Yo dire like tu kasni ngiwan padi ngila do ngiyok karpas te ngiwan te dawan padi kim syare kipa kila penpai nang te dalawan pai te hab berat suat yo di su dan long di su Ujur yu piwan di pi. ki kajor ki dhania ki pudina ki jamerdo kat ki so ngang gitu ki golbin